Wabafowethu ngeke nikholwe uTshatha uGodo ke waziwa kakhulu umsakazweni Ukhozi FM sevele ke waphendula ke ingoba Makhosi ke lapha ke umfoka Ntombela ke emtshela ukuthi ke makayeke amanga ngalesithombe asisabalalise enkundleni zokuxhumana 8 ingane kaPhakile uMthakathi le eshuthe nomongameli. Uthi ke uTshatha uGodo usakhile Ndlovu lo akuyona ingane kaPhakile uMthakathi kusho uTshatha uGodo. Bafowethu ngicela ukunibingelela la kusiqiniseko SME abaqala ukusijonelela ikhasi ke ngicela baqindezele button ka subscribe baphinde ba like lama video ke enginenzela wona ke kuze ke mengifaka indaba osheshe uyithole ishisa isenjalo. uTshatha uGodo ke sevele waqeda ke amanga ke lapha na ke kuyona ke ingoba Makhosi ke umfoka Ntombela ke odume ngelikafihliwe inkundleni zokuxhumana ke ngenkulumo ke ayibhalile waposta nesithombe ke lapha na ke wathi ke ingane ke kaPhakile uMthakathi ke le kusho ke ingoba Makhosi. Uthi uTshatha uGodo ke mfowethu ke sicela uyeke amanga ke lapha na ke lona ke umthwebuli ke kaPhakile uMthakathi noma ke umuntu oshutha uPhakile uMthakathi ogama lakhe ke uSakhile Ndlovu ke lapha na ke wathi ke lo muntu omdala kabi ukuthi ke angaba ingane kaPhakile uMthakathi ke lapha na ke waqhubeka ngokuthi uTshatha uGodo ke lapha na ke wathi lento yenza mfowethu ke iye noma bisiphi ke isilwane singenile ke phuma kulento ngoba lento izokubangela isicwacwa kwanongoma kusho uTshatha uGodo ke ekhuza ingoba Makhosi ke lapha ke ebona ukuthi ke siqalile ke ingena eindaweni ke ezirong. Asazi ke bafowethu ke uma kunje abantu abaningi ke bakhulume kakhulu ke ngalodaba enkundleni zokuxhumana ke uTshatha uGodo ke wafike ke wahlubudlwe ekhasini ke etshena abantu ke okuyikhona khona. Sikhumbule uTshatha uGodo ke yena ngathi ke umazi kakhulu ke uPhakile uMthakathi njengoba ke basuka endaweni ke eyodwa. Bafowethu thina sekuthatha sikubeka njengoba kunjalo la kwesiqiniseko SME asifuna ukuze ukuphawula wakho ukuthi uthini ke wena mbola samakhasi phinde sidibane kwezinye.